So natakaroon sa Hilton Stock 2022 diri sa Waterfront Hotel. So diri ta magsama-sama. So kay vlogger man ko dito sa ta. Let's go! So natakaroon sa booth sa Cheng. Dong Cheng Professional Power Tools. If you're looking for mga power tools na dire, actually ang dire kay mga gamit sa mga construction. We're in mga naka-discount sila. So nadiri tanan ng mga power tools for construction and for house use. So makita niyo dire sa Dong Cheng. Para saan na siya, ma'am? Ma'am, naharap ka sa akong vlog, ma'am. Hindi pumunta rito para lait-laitin, ha? Handaan mo, ha? Para saan na siya, ma'am? Koloran lang. Para na siya sa mga stress. Sa'yo pangalan ni mo, ma'am? Ha? Nicole. Okay. Si Ma'am Nicole from Boise. Latex, di ba? Pabigat kayo! Pabigat! Try. Latex paint. Gi, try, uy. Gi. Go, GD, kayo para mapil ka sa pala. Oh. Gi. Ikaw na mo, dasa niyo, pabira daw sa... Ina Punta ka to, na yun, ma'am. Guniti akong hands. Hoy, dahan-dahan ka na pagsasalita dyan. Sorry. Picture. So what is up mga cuties? So nanapunta ka ron diri sa booth sa Davis. Nakuyog, busy pa kay si ma'am. Nara si ma'am, naningil pag-utang si ma'am. Busy pa si ma'am. Nangyayari nga sa akin yun. Kaya nga, nararamdaman ko, nararamdaman mo. Hi ma'am. Hi, sir. Good afternoon. Good afternoon. Sa ganin name niyo ma'am? Hindi mo makita ang Davis po. Adura, sir. Alright. Yes, Sa ganin name? Genevieve Patalingok, sir. Okay, si Ma'am Genevieve from Davis. Davis Paint, Cebu. Okay, ma'am. So tell us about Davis ma'am. Yes, Davis Paint. It is a manufacturing company of premium paints. And then we are distributing here. And also we are the number one in colors. And we are also exporting, sir. Our products. Yes, sir. We're number one exporter. We're the only paints in the Philippines na nag-export. So, na ba may office dito sa Cebu ma'am? Kaya po mga viewers. Yes, na sir. Nasa MJ Cuenco Avenue, Cebu City, just across sa Museum Cebu. Okay, nasa Museum Cebu ang kuhan lang. Across sa Museum Cebu, sir. Across sa Museum Cebu, sir. Talagang may pagkatanga ito. Across sa Museum Cebu. Pero kung order sila ma'am, sa sila mag-inquire. Mag-inquire sila, sir, first. Pwede ka sa ato office sa Davis Paints. Then forward ka po natin siya sa atong distributors. Nakatay mga daghan na distributors dito sa Cebu, sir. So, inana ka supported. Actually, kami mismo gagamit ni Davis Paint. Oh, thank you, sir. Thank you, kaayo. Yes, naman si Sir June. Naman Naman si sa Boss. Albater. Nagamit din sila sa Gamit ni.
So Anong you have project? office building ninyo sa Talisay. Sa palain, ma'am. Ma-offer sa Davis Paint. Sa palain, ma-offer Davis Paint. Yes, dili lang sa mga pintaon sir na sa tayo mga construction products mo ni siya sir si Mokyo World Class Building Solutions natin. Kapag waterproofing sir, and different mga silans. Right. So, i-follow lang po. Products sir, distributed by Davis Paint. So, i-follow lang po ang ilang Facebook page. Sa Facebook page mo. Sa Davis, naasad sir, Mundo sir, Mundo siya, Mundo World Class Building Solutions niya. Naasad tayo Davis Paints Group sir, sa Facebook. Okay, ato nang i-follow mga Cebu Cutie. Thank you. Thank you sir Thank for you, ma'am. visiting Thank our you. booth and Philippine Construction Show. Alright. See you next year. Okay, okay. Ma'am, sumusulat yung ballpen nyo? Yes po. Sige, pwede pinging isa. Isulat po muna, ma'am. Kung ano ba, sumusulat. Oh, dito. Hindi. Isulat mo nga, ma'am, I love you. Isulat mo nga, ma'am, I love you. Isulat mo nga, ma'am, I love you. Parang matagal na yan ah. Isulat mo nga, ma'am, I love you. Pinamigay na eh. Sir, medyo mahal to, mga 100 ang paper. Okay. Okay, what is up mga cutie? So, naata karon diri sa Philconstruct. So, naakoy bago na meet karon. He's a Vietnamese, right? Yes, I come from Vietnam. Dahil sa gig sa Taiwan, sa Vietnam. Galing ha? So, how do you find the Philippines? Salamat. Yeah, I feel good in Philippines. The Philippine people is very friendly, open-minded. Yeah, it's good with me. Are you married or do you have girlfriend? In Philippines. No, actually, I'm married. Married. I got married In Vietnam. in Vietnam. But here in the Philippines, you are single. Because many girls. Basta English, wag kita, bagsak kita. Anyway, Yes. please subscribe sa ilahang Facebook, the BMB Best Metal Build. Nara, atong ikuan. So, ang ilang product is design and then I-beams, right? Yeah, Structural. design or steel structure, fabrication, delivery, do erection, finishing works. Yeah, after selling also we support client also for the So- warranty. What is the difference between Vietnam and Philippines? Actually, I see the most thing is the same. Same. Yeah. Almost the same. The Philippine food also very delicious. Yeah. All the friends around me also very friendly and very kind of person. Yeah. I love Philippines so much. Where do you live here in Philippines? In Cebu? Yeah. I live in IT Park. IT Park. Condo. Guys, atuan ni sa IT Park, guys. Mga cute, atuan ni sa IT Park si Eric. Yeah. I'm Eric. How old are you? Yeah. I'm over 20. Over 30 already. 30. Over Over 30. 30. Yeah. Not more than 100. Middle 30. Okay. So that's it, guys. Eric from Vietnam, our newfound friend.
Yeah. Power. You say power. Powell. Power. Powell. Oh, right. What is up mga cuties? So now we are here. Saan na yung inyong company ma'am? HD Prime Live. HD Prime Lip. So ang inyong product is, Aritco Home Lift. so paano siya ma'am? Mga elevator. Yes, residential elevators. I-invite sila ma'am na i-follow mo sa Facebook. Hello mga ka-cuties! HD Prime Live sa among page, and I hope na we can be of help in terms of your home lift requirements. Sa tabang HD Prime Lip. Lip. Yes. Okay. Wala na siya i-dash Cebu. Wala. HD Prime Live. Ipakita yung mga gwapo mo. Okay, Cebu cuties ba? Hello mga Oh, narang gwapa kayo si mama. HD Prime Lift lang please. Ako na yung pinaka-humble nga cute sa Cebu. Eh, parinig ka ng parinig eh. Ako na yung pinaka-humble nga cute sa Cebu. Nice to meet you. Kupal ang putang nila. Okay. So, asa dagit yung office dito sa Pom? Nata sa Juan Paseo sa Ternino, sa Maria Luisa Road, Banilan. So, if they want to visit, Kupalgata sa Michelangelo Pizzeria. Okay. That's all mga cutie. Atong bisitahon kung naamoy up to pila ni ka floors ang kaya ni ma'am? Mga 5 floors. Pero padulong sa imong heart ma'am. Nga, dilaga pa. Galing ha? Pero padulong sa imong heart ma'am. Nga, dilaga pa. Yung mukha mo, pupulbusin ko. Pero padulong sa imong heart mo, nga, dilaga ka. Maganda na sana yung sinabi mo. Pero padulong sa imong heart ma'am. Nga, dilaga pa. Wala na close. Close na. Nararamdaman mo, nararamdaman mo eh. Wala na close. Close na. Tama na. Hindi naman maalam. Wala na close. Close na. Sorry. So thank you ma'am, thank Thank you, thank you. Pero padulong sa imong heart ma'am, nga, dilaga pa. Wala na close. Close na. Putang ina ka! Kanina ba, 712, tas bilbiti mo, gago! Sorry. So thank you ma'am, thank you. Thank you. Wala na close. Close na. Nara si ma'am. Hi ma'am. Shout out. January builder, sir. Asa David? January builder. Oh, silingan na. Sa Linaw. Tagalinaw. Oh. Silingan, okay to, di ba? Next week ko, kadalong ilan. Oh. Oo, saan yun? Babaw. Babaw sa? Babaw, paubos gani, di ba? Babaw naman to paubos. Pabigat kayo! Pabigat! Di sila yung maagi sa mga. Sila magi sa Sila may inyo. mga sa mukha. Baba sila sa inyo, ha, sir. Kadong ubos ko na. Inig ubos na ito, pasaka naman ito. Oh, inig saka ni mo pa ubos. Ma'am, thank you. Kaya tawagin ako sa layout, ha. Kung nakaipanitos sa... Wala na close. Close na. Hey guys, it's me Jet Li. Shoutout sa Kolomo Vlog. Stay safe.